ova crvena, čisto napisana, potpuno crvena, da, i taj Poštovani posetioci, molimo vas da uđete u dvoranu, film počinje na vreme. Na informacijen put. Tamo osjeć kako. Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na otvaranje 39. festa. Ja pre svega želim da se zahvalim. Marija, šta je ovo? Čekaj. Otvorim fest. Čekaj, mene se pozvali na otvorim fest, nije ugovor potpisan. Šta je ovo, režija? I mene se zove da otvorim fest. Martini Blanco. Evo nas Simikevus Martinovoj. Od svih otvaranja festa ona uđe baš na moje. Ja mislim da je ovo početak jednog divnog prijateljstva. Sviraj to ponovo, Sem. Ja nisam Sem, ja sam Ivan. Daj me, dečku, u kom si filmu, bre, šta ti je? Sviram, ne pucaj tu pljaju. Ladies and gentlemen, Sa nama je slavni glumac. here with us tonight, a great actor. Večeras u ulozi reditelja filma Coriolan, Tonight, the first time director of William Shakespeare's Coriolanus. koji će svečano otvoriti ovogodišnji fest. Ladies and gentlemen, Gospodin Rafe Fiennes. There you go.